Bilang aja sini Om. Rencana mau buka kemana lagi nanti Om? Oh, Bangkinang, Bangkinang. Pasar Minggu, Pekanbaru. Pesannya kalau menurut Om, misalnya biar semoga Sinabung Jaya ke depannya kan. Ya, itu kita minta sama-sama kita berdoa. Nah, oh, udah di Jaku ya, udah sampai Pekanbaru jam 8. Fajario Wisata ada standby sebentar lagi mau berangkat bosku. Nah ini dia Fajario Wisata. Sinabung Jaya bangkit kembali ya Om ya. Dulu pernah ada ya Om? Pernah ada ya dulu kan? Dulu pernah juga ada kan? Dulu. Bawa pemain baru ya Bang? Ya, Om. Baru bulan berapa? Bulan 10. Iya. Brandon. Pangkal Berandan. Iya. Eriko. Iya. Berapa bus yang jalan sekarang Om? Untuk hari ini satu. Satu. Kalau yang jalan sadualahnya banyak. Dibilang banyak enggak juga, tapi istilahnya bisa mencukupi untuk land Oke. atap lah. Rutenya Rutenya sampai Batang Kampar. Pekaya, Batang Simpang Kampar, Teluk Pandan, Hmm. Pekanbaru, Medan, Pekalongan Merandan, Sebesitang. Wah. Pekanbaru, Pematang Siantar, Kabanjahe. Aja sini Om. Rencana mau buka kemana lagi nanti Om? Oh, Bangkinang, Bangkinang. Pasar Minggu, Pekanbaru, Pematang Siantar, Kabanjahe, merek. Unitnya ada gak? Berapa unit semua sekarang jalan? Unitnya khusus ke Bangkinang 6 unit. 6 unit ya. Yang punya bapaknya di mana asli Om? Yang punya bapaknya asli mana? Yang punya aslinya bapak itu asli Sinabung Jaya. Sinabung Jaya. Oh, tarifnya berapa Om? Hah? Tarifnya? Apanya? Tarif. Tarif kalau ke Medan 200. 200. Pekalongan Merandan 23. 23. Kalau dari Medan ke Kampar? Dari Medan ke Kampar 23. 23 ya. Bagi ada yang ingin menumpang Sinabung Jaya, Siantar. Siantar masuk? Kalau Siantar Siantar 200. Kabanjahe 2,5. Penjahe, Siantar, Besitang, Kampar, ke mana satu lagi? Teluk Kuantan ya Om ya. Silakan naik aja Sinabung Jaya, harga terjangkau. Bersahabat ya Om ya. Iya, iya. Over the edge, feel like I'm floating through the air.
felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close. Kita coba masuk ya, Sinabung Jaya 1961. Kita coba masuk, inilah di dalamnya. Ini shiftnya. Oke, sampai bangku ini. Tengok belakang. Om, si Om. 38 bangku. Dan Pekanbaru Teluk Kuantan Kampar. Semoga bus Sinabung semakin sukses. Musi. Jadi stiker. Karoseri Maroda di Prima ya, Sinabung Jaya. Menggunakan Mercedes-Benz juga. Apa pesan-pesannya kalau menurut Om misalnya? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the